ku beritakan, di tengah umatku muliakan. Ku katakan bujur man bandu o Tuhan, alu bulat ukurku, ilebe-lebe dibatasi deban rende aku mujikan. Jana muji gelarndu, arjimpu aku ngadap kurumandu si badia. Gelar Tuhan ku beritakan, di tengah umatku muliakan. Arkiteken kam setia dengan tetap kekelengendu, enggoi cidah kendu maka gelarndu, ras perintah-perintahandu belina nasangken kaipe. Tupung ku lebuhkan, ia lo indu aku, alu gegendu, ipegegehindu aku. Gelar Tuhan ku beritakan, di tengah umatku muliakan. Kerina raja-raja idoni puji nakam o Tuhan, arkiteken enggoi begina padan-padandu, karena kemuliaandu simbelin dengan kaisi enggoi bahandu, rendemea kerina. Gelar Tuhan ku beritakan, di tengah umatku muliakan. Alu gegendui kelinindu aku, ilako kendu kaisi enggoi padan kendu. Oh Tuhan, kelengatendu tetap rasa lalat, bahanlah serta dahin si enggoi benakendu. Gelar Tuhan ku beritakan, di tengah umatku muliakan. Haleluya, mari ikutkan aku nina Tuhan, maka ku ajari kam di lokalaksi deban, jadi ajar-ajarku. Haleluya. Tuhan kap raskam ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Lukas. Kemuliaan manbanu o Tuhan. Ibas sadamasa Yesus tedis itep di danau Genesaret. Kala sinterem siasa asakan kelewati ia, guna megikan berita ibas di batanari. Idah Yesus lid dua perahu ngadi i tepi danau. Penjala-penjala si mada perahu ngonusur, janah
sangana nikapkan jalana. Idatasi Yesus perahue eme perahu Simon. Jenari isuruhna Simon njembakan perahue sitik kulau nirangken tepi danoi. Kundul Yesus ibas perahue. Jana ijenari ia ngajar manjel masin terem. Kencadung ia ngajar ninaman Simon. Babandu perahundu tertengahan ku ingan simbages. Amburkanlah jalandu guna nengkap nurung. Ngalui Simon, "Oh guru, sada berengienda latih kelakap kami redahin. Kai pelalit dat kami. Tapi adikam kel nuruksa banci kuamburkan jalai. Maka yang burkan kala andai jalana janah lolo keldat sanurung seh maka merigat ataina jalandai. Maka ikiapi kala enda teman-temanna silip ibas perahu si sadana rindai gelah reh nampati. Reh kala ndai jana isina perahu duana sehdem jana menam gedap. Kenca idah Simon Petrus kai singgo jadi rejimpuh ia nembah man Yesus nina. "Oh Tuhan, lawaslah kami bas aku nari. Aku kalak berdosa kau." Mamang ate Simon Petrus ras teman-temanna perbahan melolo kelnurung si idat sae. Bagaipe temanna anak-anak Zebedeus Jakub ras Yohanes. Nina Yesus man si Simon. Ula kam biar. Mulai genduari nari kam jadi penjala jelma. Kenca ikayuhna perahue ku tepi, makai tading kena mekerina. Jenari ikut kena Yesus. Kata Tuhan. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan kita segenduari kubas minggu semal si pelimakan ibas tahun liturgi C enda. Yesus ndilo Simon Petrus ras temanna jadi sinjala manusia. Gerak rempet si tuhu-tuhu kalak si ngenanami i jemak di bata entah pengenanami perjumpaan ras di bata mekap lah akap na metunggung bana aku enda kalak berdosa. Nabi Yesaya eipe bagai kap drep pusuhna sanga idahna kerina rarasan surga ras malaikat si paksa muji-muji kemuliaan di bata si mada kuasa ras mada badia. Tupung paksa siema ia akap nalanali ergana kaipe. Perban igezap kena aku enda jelma si melket. Biberku enda rusur melaskan kata sila mahuli. Enda Yesaya. Bali raside kape tupung idahna melolo kel ikan sini tengkapna sisi tikkel pelabu masuk akal Simon Petrus nina amburkanlah jalandu kayuhkan sitik dengan si terbagesen. Adi perukuran Simon, Tuhan gedang-gedang bernikel kami dahi. Aku enda nelayan Yesus bagian kira-kira bas pusuh. Tapi di kam kalau ngatakan jangan yang burukan kami. Jangan kai, ngono kudatna.
natap sebagai inda rupana. Uguang inda derpusuh Petrus. Rejimpuh ia ilebe-lebe Yesus jalanina. Tuhan, lauslah kampas aku nari, tadingkenlah aku Tuhan. Sebab aku inda kalak berdosa. Lah metunggung aku ilebe-lebe itu Tuhan. Melala kel tuhudatna ikan, tapi si tuhuna kel sirbahanca igejapkan Petrus ialah metunggung labo min tuhuna situna kel ikan si melalen tapi engkai perbahan jum paras Yesus si erkuasa janah nina di zaman genduari si tuhu-tuhu karismatis janah kuasa Yesus enda labo kuasa kebiaran tetapi kuasa sirbahanca merhat kalak ikut ras ia si ngonjar pusuh maka si tuhuna kel tupung tempat-tempat iderpa itindihi gegeh kata dibata subuk Jesaya bagai pe Simon mis akap nala metunggung man bana eidam derpusuh si tuhu-tuhu. Tapi bagi dia igejapkan nama kala metunggung makala patas ibas paksa ekape ipegegehi kala eida. Maka dai si begibas ogen si pemenang bi berjesaya si melket eida ibersihkan iburihi si melket eida itutung keri janah kesalahan na eida i sasak. Kempak Simon penina Yesus dai ula kambiar lalu irawaila enda ula kambiar enda belas Yesus singapuli ukur singkambiar dengan meraikan gegeh kempak pusukna arkiteken si menahang kal ukur malam kal ukur kala kenda ilebe-lebe di bata lanai kebiar tantang na biar tapi dungna igecap anan tebu sikap ke malam ke kepekan lebe-lebe di bata maka kita kensi pas keryahun ukur ngasup kala kenda ngelakaukan si sentudu ras praten di bata maka dungna kah Jesaya ngit isuruh redahin jadi nabi guna incidahkan di bata kempak kala Israel. Simon pendai itain kena kerinana janah ikut kena Yesus. Kerina geluhna jenari kupudi kerina guna pendahin Yesus. Jadi perjumpaan pusuh simbages daras di bata tuhu-tuhu banci ngonjar kalak guna nalangi lembaran si baru ibas kegeluhna nadingkan krina dosa sedang huli maka genduari aku si kerajaan itu Tuhan tapi sidandai jumparas di bata labo bagi jumparas kala ia antah artis ke ih ningen megah tempat siakap jenari keri adidas di bata lah terus kena perbahanan si sueras praten Tuhan maka isuna lit telu bukuna ibas kita ngenanami kerehan di bata. Si pemana ay mengkap mis siang kai karena reh di bata ay dasada. Si pedua kan ibas kita ngenanami kerehan di bata enda lanai siakap metunggung bata. Si petelukan bas lanai kita biar isampati kita ngalaukan kerengan di bata janah ngit kita ndalankan pendahin di bata. Jadi kain desinyalami Jesaya ras Simon enda meinti buku pendilaun Tuhan kempak kalak kempak kita guna maba jelma sinterem kempak di bata maba kalak kempak Yesus
Ainda masih tuhuna kel ertinna sini katakan Yesus ula kam biar Simon genduari nari kam jadi penjala manusia. Maka jenari ertinna kai Simon ainda erdahin nengkapi manusia gelah babana kubas kegeluhan labo munuhi. Jadi dahin Simon ainda maka 40 gem jelma buat nabas kuasa kematian. Jadi ainda dahin ainda ertina ainda iangkat Simon Petrus guna mendalinkan proyek juru selamat makap Yesus. Proyek Yesus ainda si pemenakal makap meritakan kini rajaan di bata. Ma bakala kubas kini rajaan di bata enertina negu manusia gelah namin datna sumbul kegeluhan ise Tuhan ta Yesus cini edep sumbul kegeluhan. Ibas pendahin sebagai dakap Petrus iangkat ibas gereja Katolik jadi paus. Pemimpin kalak Katolik si meganjang nakal ibas doni eda. Maka dahin jala manusia eda labo dahin skalak jelma. Jadi labo eda pendahin paus kalak nanti ateina lah. Petrus jadi pemimpin gereja sirdahin guna jala manusia guna mereken manusia eda ertin simbages karena kegeluhan. Jana eda pedahin gereja. Dahin dahikan gereja labu alu pridikan kalak saja ngentah pikrina alu pelayanan sakramen lang. Tapi erkiteken program-program gereja ibas pendahin sosial ke masyarakat. Mulahi kalak ibas kemusilan. Natang kalak sisangana idedeh. Sisangana susah. Nampati kalak si mutu, nampati kalak sini perlakukanlah adil, perpecahan ras krinana, ainda pedahin jala manusia. Maka kita selaku umat Katolik bancing ainda ngiyahkan kalak si rukur mahuli, guna ras-ras, empapulung ndakap krina manusia ainda gelahna si buat ia bas dalan-dalan kematen nari. Si baba kepak kegeluhan ras-ras kita. Jana ainda ibas tahun jubileum 25 ainda. Alur perbahanan si bagaina tuhu-tuhu sisidahkan maka pengharapan ainda pasti lah rebansa kita kecewa. Sebab pengharapan ibas Yesus pasti rugi. Si bahan ras-ras gelana ise pe idonyenda igejapkan nama ka ia dirina meherga selaku tinepa di bata. Bali ras di bata bapa empekei Yesus. Maka kita ras-ras ibas gelar Yesus kita lalap bangun manusia enda gelana tuhu-tuhu igejapkan na ia manusia si meherga. Bagain kita ras-ras empakai semangat kalak singgo kote ras terdedah idonya ida. Bagain carana kam ras aku jadi sinjala manusia. Turi-turin si sada ida bera-bera nampati kita ngantu si terbagesen kaikin ertina dahin jala manusia ida. Rudi Rasrani sangana main-main bas sadapekan taman. Rempet idah Rudi Eda sekala anak kitik tangis. Ia kundul ibas kursi-kursi ibas pekan Eda. Deherina anak Eda. Engkai kam tangis dek kuni. Rehina anak-anak Eda. Ngu bener es krim ku bang. Nenak teruh. Lidah na es krim sadanda. Buat na es krim enda, berikan naman anak-anak enda. Mis kaliang adi tangis, cirem, meriah akapna.
Kenca sidai mulihkan rudi ras ranpe, main-main ras ia pe malam meriah purna. Bagai kita jadi sinjala manusia. Arkiteikan dosa manusia endang gondabu. Maka mari si ulihkan mulihi kemanusiaan enda si muhuli enda ibas gelar Yesus Kristus. Pace ebe. Amin.